Charlie Asong KSA Kakotirong Hang Branch Committee ki Sengpon. KRAA ben longle la ben Municipal Board TVDC aputhak cherok tok amai ki pedopon. Aprangsi Karbi life Abirta kilangwer Arab do anapan sitami nilihin pen kardom nang pajir iklo kardom Pini Adap Abirta along pen nili sami reng mirti mupi. Totang te Pini Adap Abirta ang ton pen arjuponikha. We stand for oppressed people's struggle for happy and pen KSA Upper Gilaji Branch Committee atum pen chapatir piponsi Hemari Bay arong Phonglang so LP School along KSA Kakotirong Hang Branch Committee Sengponlo. Lasonsi Lakha Gracer Cap Thansari constituency ki parlo Kakotirong Hang Ahavar rong rup arlo sonsori ki boy ki sunga hut kar jabdun thipjiaphan Hemari Bay arong Phonglang so LP School along Karbi Lo Charlie Asong KSA Kakotirong Hang Branch Committee ki seng amai RD doklong pen pachun ponlo. Lasonsi KSA Kakotirong Hang Branch Committee ke Japon Japan Maipu Binong Bay Lapen Chunbang Dilip Ingtia tum phansi pek ponlo. Ang parta kadokawe bang inkoira troxia tum phan kaprek arpu chepeklo. Mayalong rong asar rupa saratum chatong dunsi RD doklong pen KSA Kakotirong Hang Branch Committee ki seng amai mesen pen pachun pon. Nili aprangsi la media butung hanili kadom bajir lo nili la pinidak Kakotirong Hang area lo ada himari berong long pini KSA branch seng lo la ning rong alam lo athe ani ding open nili kematha pini ke pleng lo sini matha lo chehok lo athe nonowi kimi tum log charli aphai nang dore pik lo athe au sumar do ta school ke toidun aphai kompik lasil non KSA jom si dak branch seng lo pulotang te seng et lo lasil atum non KSA non ga chari tumbang alang tumbang non awareness program deng po lasining thelo lang tum pinan chepang tang pon po silining thelo ningarong pigalam lo la pen jasemet ke nil tum ladak bangke nili pudami la KSA branch seng lo la bangke chari hini thurun po pen kapre ka seta lang tum deng pon po la pen nil tum kisung nai ladak dipuarai lo kilometer privet lo dak rong an ke himari berong ke la so ni tum ki sumnai ke towar bang non ni tum ke dam ke bang siksak pik bari khalo plotang te arbi yang plotang te utuing doi nai pes lo chali te taun ke dun tum bang ke utu damone po akeng ben dam po ing han sai de ti lo la si towar bang 2001 an kan bang MP ki horen sing be do hud la pen la non CM lo Dr. Turan hang ke charia sarkar lo 2001 ingkan la huilar bosti rong sampri long sida nong esom lo tangkalok si kurur pho kuti pho tangka sengson lo mala satuar patang redet la bangke merong harong ansi patang chot adha kilometer claim chot si nange pita nang pipamika kali delo la sinon iprang bangi phan mange prabjin pen noni le karbenglong tim dum hanchoni lo bangsa tuar chpa plengi phan sini tuma hin menchoni lo la si alang liang sing pa pleng pik suri tum churuji la sini tuma kisung nai tuar bang non school tame non dolo apa non tu warbang lang bang tami tumla JJM schemes tami ke sarvi chok che joni ni tu makisung do ko himari berong ge non ta don phoke pro phong bong bang ge non don koi ba ke langlong del si akimi scheme na kunanga pa pi phasin tum chuni lo the mero harong lok se 150 don pharu sira phoke do ni berong bang don phoke ro phodu ma berong bang ke la don ko am an bang ke langlong le delo ma sini tum la committee phanta la contractor bang ta ena warang pipelang si langlong le lang non ta to don ko ya na bang ke la si akimi scheme prabjin pe non la tim kar benglong tum la lang bang ni tum hala JJM scheme bang ni tum han non mat prabjin be na ko kim scheme na pi panili tum hin men chuni lo contractor amen ban listin de lo alang le ke khomia nogong sorpu se hola sohut ni nang ko po la so cher abdul bang ke la dak toaron ve ko prang BJP president lo dhon sing teronda alang li nang dun lo aso hot nong i somhut la pen hala non khibom em mudram le khida dulo alang tum stame alam chang pilo pachunji pulo eta ko son ko ben e tuar bang ke la mero harongan adha kilometer claim ma berong nang lele dello contractor ko khomia su pula bang ke hala dhonsing teron pen la mudram le khitum se la contractor kang waisi alang le phansi contract ki pilo
News Report, Karbi Live. Aru niphai ingporapho surihinira ingporapho arni dipu Karbi lamet amai asai hem along Karbi rongasar amai KRAA tiripi ben patir piponsi land transfer NOC rongasar ben kipi aputhak laben municipal board ben TVDC ko an ka cheprek tu ben KAC asai kam arlo kedo KAC OSD ARO ASO tum ben KCS amai photum chetong dun si cherok dok amai mesen ben pachun kwa KRAA pen labang su cherok dok amai ka chuphem pupon laki dhormo sing teron tiripi mai pupen mai charipon si mai athepi rupen hanse tiripi kongchon bang ahin pen parchipon aluhi sarpo aman pen elvis teron OSD KAC manpeng aluhi pinchong pro ARO koloni circle mentamir rong pipi ARO dipu circle ASO atom jojo terang mahes teron ASO ARO sari hazan circle atom ta chetong dut chopha aluhi manpeng pen humsing be maipu KCS harsing tok be sai hem chunbang atom chetong dun si RDP dut Mayalong OSD Elvis Teron kaning Jepon ke kedam tang there chiklu niphai crazy ani KAC ahin ben Karbi rong saratoma phansi NOC longli kipi achapong pipono mate pangdak pono lasi koson si jakong chechar chak nangji lahai huya puthak than chimung pedupon anparda KAC ke parlo municipal board town committee ke nonamat ke amethang lo mate aron selam lila Assam Municipal Board mate Town Committee aron si Endon Bomla. Laso posi Town Committee ke parlo der adim an ke TVDC ke bibelo mate avelo po ning ki bida aputhakta ning binang ne. Ronga saratum achakong ke doji phat mithang ke AC pen aron selam ponlo pulote. Ronga saratum jakong doji ben chengrok penan BD sore OSD mate KAC CM BD sar Elvis Teron ahin pen kaning je pedopo. Sinitung Karbi rong salmai ini elit di apartemen padang long Thomas Council pen idam tang kadek Tracy Mars atiklu longle philang NOC aja kong na pi rong salpa na pi alam the ini ne to yang awareness dono nasila so nang pi the Thomas Council CM Dr. Umiram Rohang pasta mene itu suruh baju lo lapen ke empat ala dividisia aku tak mereka pacun mereka pakai dia te kotel la stamene itu siam salvata suruh lo kasi son soni kicok kili si tame uthot siam sal along pen itu lam pacoy kami pansi itu stame pini dak lam cerai pono kasi ini bangso agensi awareness program kan itu lanjut kan sih bukan Pini Adap Abirta ke lapuan si kang tonpon iklo do me thak me kurang tu